Dvije učiteljice i učenica koja je toliko uspješna da prodaje za najbolji svjetski džin borovicu iz Like. Ali krenimo od starijih generacija. S nama je gospođa Anka Graovac, za koju kažu da je najbolja učiteljica na svijetu. Kaže, ona je znala doma kakvu mi situaciju imamo. Ta toplina, vidim ja iz vaših očiju i dalje izvire. A recite nam, 40 godina staža, 17 godina mirovine i dalje to pričaju s vas. 45 godina staža, puni radi staž, 17 godina mirovine. Tako, voljela sam razrednu nastavu vodila. Je li ljubav dovoljna za vaš posao ili mislite da ipak treba biti čovjek stručni ili topliji? Pa mislim da topliji čak, i struka i toplina, ne znam, treba i jedno i drugo, ali ona toplina možda je još veća, važnija kod djece nego... I evo, zato sad pored vas krasna jedna vaša učenica koja za jedan od najboljih svjetskih džinova prodaje borovicu iz Like, ali ljekovito bilje je zapravo samo jedna od stvari s kojom se vi bavite. Da, inače, kako bi rekla za sebe, malo imam toga za reći o sebi, to bi drugi znali bolje od mene, ali evo, ja sam inače udovica Domovinskog rata, poslije rata smo se vratili kući, obnova kuće, djeca, škola, posao, sve sam to nekako odrađivala. Poslije sam se uključila u KUD Izvor, naš jako poznati KUD koji je prošao, tako reći, cijeli svijet, ne cijeli svijet, Europu i ovaj dio, jako puno smo imali nastupa. Onda sam počela se baviti u zadnje vrijeme i slikanjem. Odgojila sam dvoje prekrasne djece, dobri ljudi na koje sam jako ponosna. Lika je prepuna kvalitetnim ženama koje su u edukaciji, u obrazovanju, mnoge ste generacije iznjedrili. Gospođo Svetić, recite nam vi, osim toga i vi ste isto tako poznati po očuvanju etnološke baštine kroz KUD-ove, ali najbolje je da se vi sami predstavite. Pa šta ja znam, ja sam Jelena Svetić koja sam bila učiteljica 45 godina u osnovnoj školi Eugena Kvaternika i onda sam se umirovila prije 13 godina, ali nisam još u mirovini, u penziji sam jer se nisam umirila. Jer u KUD-u sam od samog početka, od 78. pa sve do danas. I ta strast vas dalje drži, ne prestaje? Ne prestaje. Prošla sam sve funkcije, tajnika, blagajnika, predsjednika u 2-3 navrata i ne znam nija što sve. I danas se isto tako borim s ovima koji su tamo. Nekad su mi bili đaci, a sad su onda viču da brištim na njih jednako kao i u razredu i tako dalje. Ali kaže da ste bili jedan od boljih pedagoga, takav vas, barem glas bije kako smo mi čuli, tako da i dalje, znači, energija ta je ostala u vama. Ostala je energija. Jedino sam imala malo nezahvalan predmet, imala sam matematiku i fiziku, pa onda to... A sad su možda to moji učenici prepoznali sad kad su malo zreliji, pa onda uvijek... A nove generacije koje nam dolaze, kako bi privukli nekog za profesora fizike i matematike danas u Lici? Ne znam, jer prvo nekako izbjegavaju i moji neki učenici kojima sam ja savjetovala da studiraju matematiku, jer su bili za to spretni, otišli su na nešto lakše razredno ili ovako nešto da manje ispita imaju, a onda i zaraditi valjda za uspjeh i tako im je nešto lakše i to mi je žao u stvari jer bilo je kapaciteta koji su bili stvarno, naročito iz matematike, iz fizike jer sam ih vodila i po natjecanjima, jako i uspješni i dobri, ali nisu odabrali matematiku. Onda ćemo mi iskoristiti ovo, kako je gospođa Jelena rekla, profesori fizike i matematike, molimo vas, dođite ovdje. Da.